Sasa tunajua kunguru wakina nani. Kitu tunawaambia hao ng'oo. Nipe wiper. Munamwaga mukionoria. Unapiga mzee wako, wewe ifikiria yako iko sawa. Muulize nyumba zikigongwa si ukimau. Waiva. Managi na Icanjama cia Kiumia. Jitagwo Mwaura wa Wanjiku na maya ni Managi na Icanjama cia Kiumia. Na kiumia giki turaririkana riria mubunge wa Bahati arumanite kiara bunge-ini. Hiyo wakona nilipouma kidole siku hizi wanazungumzaga siku hizi. Kwanza Karwale alikuwa anatukana sisi usiku na mchana, kutukana rais usiku na mchana, kutukana kabila kwa Kikuyu usiku na mchana. Ina tondu wa gweta Karwale ri atuire ku. Juzi nilimuona wakati rais alipeleka bilioni 1 huko ya miwa. Si mlimuona akipiga magoti bai Uhuru alikuwa? Si mlimuona? Na nema ne ndamuonire karikiekaga. Sasa nijiuliza rais wangu, Karwale alikuwa anakuambia nini? Rais ameniambia nikwambia hata rudi kunitukana kwa hivyo usiume kidole tena. Sio ni kazi nzuri hiyo. Au ndiko alia. Wanafikiri mimi naumaga watu vidole kwa mchezo. Rais akisema saa hii hata niume moja nitauma kidole saa hii. Reke ngweherere ndukahiukirwo unome. Guku nakuo kwina ngahiha. Tereke twirwo niki kiuma kuo. Haya ikimauma haha na marauga ni atumia. Ati athuri ao ni moetwo ni muhikio na ati gutiri utorite anga gwake mieri angeta twanga iri magioka mekiranite urugari kuma uria wa mbere moka membiririki riu mwacoka mwaigua atia no uria twacoka twaigua ni maundu ma tene ona ni maundu mariririe na uyu akatigana na kamera ni sorry megukorete muiritu uyu uria marauga ni amatunyete athuri na ndaigua mauga mauma nai heno ngete we na ihu nake no wagiroka ni muthuri matiretigira guikio kinyamoka gututhura bara guku marauga mena twana nao matiretigira kuria ngima ati anga wa iria ni aramarugira gacai kega muno ku yoyo muiritu uria maretha rekia tuhe uhoro murorania ki ati maranjira ati ni thia na athuri ao no ni twaria na twaiguana no horo ucio ni muthiru no ni manjihitira na kai mutangiikara thi mwaranirie ntwaritie na atumia acio na ngimeranio na gutiri undu ta ucio no horo ugithira na ndiri maroka kunivurugira ki ndeigua mauga ati matiretigira njera mauga ngima ya njera matiretigira kuri ona ni maranyua cai mutweku muno wa njera ona ni mumatamata no weri athurie ne murorania ki wa mbere anjirite atiri ona ndakona mutumia ni matiganire tene uyu ngi nake akinjira ndakona mutumia so I took the advantage ni ona ndirari ucaria-ini wa muthuri no tutingi gutiga oro uguo ni ukuheo mataro hanini riu ri wethe waku na athuri ene utigane nao ndukae gukua iguri kindu hatari onacio megukite kuharana ni magiriire kuheo mataro turabataire ambe athia ahare muthuri wake na amukanie then acoke oke gukania muhiki tondu gutire hindi muthuri angiuma nyumba erute we mwene tondu muhiki ndathi akumugira ndukigwete o kaundu onawe utige kwa nganga tondu athuri ene meka mari mundu endagetha wa haraihu we thie na kungu aca reke mbe tutaririe mecama niki mecama ni undu wa riri weri wi nyumba niguo nie ngutwarwo hipua ni uguthii utige mwana abauga sa nduguthii niguo nie nguthii ndie nguku na ndie nyama we ndugurirwo gakuota abathikiriria horera horerai tondu mukinyua turungi kana mukinyua mai ma njahiko we nyuaga iria kiriaga nyama onoko kunyua turungi kana ngima na mai nie ni ndeire nyama niguo tatwire riria urenda arumene moke gwaku ri wikaga atia ndenda ndimonage maingi nake anyonage maingi ndamuria thimu ngamwira hani nawe mwitaga atiriri ithe wang'ania ndimunanagia naingira nyumba ukaimba ngoingura murango no ni agioka guka ndirahingura na gitio atumia ni muona hare muteagira makinya muthuri ucio ri ona ingimwira ngure kira tukiangiria kunguria no urekira rafaya magana maigana meri tiga kwetha muthuri wa hakuhi tafuta wa mbali no handu ha kuia athuri ene ri kai utangihika mundu amba konjorithia taranda kamwiro mitwarite haria na reke ndege kwera boroti cingeregera kana kehuta ati ta ndingo iria na reke ndege kwera boroti cingeregera kana kehuta ati ta ndingo iria I like that. Oh my God. Makofi. Makofi tena. Ene
nĩ Managi na Icanjama cia Kiumia. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku. Kwĩ maũndũ na hĩ nĩ Managi ma Kiumia.